hundumti keessanuu akkam nagaa fayyaa jirtan jedha. Kanama dhibu rabbi kanamallee fayyisu rabbi fayyaan qooda rabbiiti. Rabbiin nama dhukkubsa rabbitu namarraa fuudha. Kanaafi miidiyaa kanatti gaafa fayyaa qabnu namoota garagaraati yaadaan wal dura dhaabbachaa walitti dhiibnu wal ollaa waliin beeknu yaadaan wal dhabaa soo kanaafi jalqaba irratti oifinta rabbiiti namoonni obboleessa keenya mubaarakitti aartan dhiifama naa godhaa du'aa'ii naa godhaa jedheera. Nuti hundi keenya fayyaa ofirratti hin deemna waan ta'eef warri yaada wal dura dhaabbataa turtanillee bor waan taanu hin beeknu dhiifama godhaaf jechuu barbaada. Inni itti aanu mootu namni jaalattee fuula namaa duraan dhaabbatu yeroo dheeraaf sukkaara akka dhukkubsataa ture warri faamiliin isaa ka foon dhiigatiif warri miidiyaa kanarratti baratanillee hin beeytanii amma mootuu dhiyeenya kana akka dhuunfatti anaan dinasillee wal quban qabnu miidiyaa irratti walumaan argaa jirra. Kanaaf warri isa beeytanis isan beeynes isa jaalattanis hin jaalannes garamaan du'aa'ii godhaafi rabbiin nama dhukkubsa rabbiin namarraa fuudha waan ofii jaalattee argattuu miti jechuu karaa kanaa yoo hubattan natti tola isinii galee miti. Ati giddiin uf dhukkubsu fayyisuu hin dandeettu. Kasi dhukkubsu rabbi kasirraa fuudhu rabbi zaaseet kuni qooda rabbiiti jechuu waan namni danda'u miti. Karaa kanaan yoo hubattan natti tola. Ka itti aanu mootu mucaa kana akkuma waliin dhagayaa jirutti mallaqa guddaa gaafatanii biyya Turkiitti jedhanii soo kanaaf waan dandeettan hundi keessanuu 5,500 osoo hin waan dandeettaniin obboleessa keessan bira dhaabbadha. Sababa ta'aafi namni sababa malee kan nama fayyisu rabbii jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu waan dandeettaniin obboleessa keessan mubaarakin bira dhaabbadha fayyifadha sababa ta'aafi jechuu barbaada. Sarana kennu keessaniin galatooma ulfaadha. Galatomi ulfaadhu Asiyaa እንግዲህ ሙባረክን ተክተሽ ሊድን ታድርጊ ጋብዝሻለሁ። ይቅርታ ኡስታዝ ኢብሳ ሰናዝርቱ ለኮስተኩኑ በሬሳ ዲፈም መንሱሬ ስልጣን ተሰጥቷል ተሾመሃል። ያንተ ተራ ነው መንሱር it's your turn okay go ahead ቤተሰቦችህን ቢላራማን ረሂም እንግዲህ ሁላችሁ ሲያላችሁ መንሱርን ያላችሁ ይላል 3 ደቂቃ አለኝ የምንችሉትን ነገር ስጦታ አለ ሙባረክን የተጫናችሁ ወደ ሙባረክ አስተላልፉለት አግዙት እስቲ መቼም 11,000 ሰው መንሱርን የማይወድ ሰው ያለ አይመስለኝም እስቲ እንግዲህ የምንችሉትን ያክል አበባ ምንም አንበሳም ከትንሹ አበባ እስከ አንበሳ hey thank you so much yes ሙባረክ ተመለስ ማን ነው ያወረደው ኤግል ነው ኦ ቴንክ ዩ ኤግል ኪያ ገለቶሚ ሞቲኮ እንዲህ ነው እንግዲህ ወንድምነት ይሄ ነው በጣም ነው ማመሰግነው አንተ በጣም ቴንክ ዩ my brother እንግዲህ እንደዚህ ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው የኔዎቹ እንግዲህ ያው ጊፍተሮች ስላልሆኑ እኔ ጌም ስለማልጫወት ያው በብር ነው የሚሰጡትና እኔ ትንሽ ላስነይታችሁ እንዳይወጡብኝና ማለሽ አባቢ እሺ ሰታይቤን አስጀምራለሁ ያ ጀማ 3 ደቂቃ አለኝ በዚህ 3 ደቂቃ ውስጥ ኢንሻአላህ ንያችሁ ማየት ፈልጋለሁ ከታች ጻፉ የሙቤ ቤተሰቦች ሐባይቢ ኢንሻአላህ እስኪ በእኔ ስም ለሙቤ ኢንሻአላህ ገቢ የምታረጉትን ከታች ጻፉልኝ 3000 ብላለች ማሻአላህ ፈቲያ የኔ ጀግና አላህ ባወጣሽ ይተካልሽ ፈቲሽን أختي العزيزة كمون يلا قتلوا ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقرن 2 دقيقة ك30 سكند نيتو 5000 تلالج 5000 فاطمة فتيا ليلا عبيت 5000 ما شاء الله 5000 ما شاء الله بيسب 3000 2000 ياس كندزي 5000 እንደገና 10000 ሙስጠፋ ما شاء الله قتلوا 2000 አሁን በድጋሚ الله أكبر
ካሚላችን ካሚላ እንደ ሃውስ ማሻአላ ካሚላ ሽክራን ቴንክ ዩ ካሰባሻላ አትድገሚ ማሻአላ ጊፍትም ያላችሁ ለወደሙ ቤስቱ 5000 ብር ማሻአላ 1500 ማሻአላ ማሻአላ 1000 ሽክራን ሐባይቢ ማሻአላ 500 አትድገሙት ደገምሹ ማሻአላ 2500 ብር ማሻአላ አላሁ አክበር 3000 ማሻአላ ታይም ያልቋል በጣም እናመሰግናለን ኢብሳ ካባላ ነው የመጀመሪያው ነው ያላስፈም እኔ ነው መስሎኝ የመጀመሪያው አከስ ለካሚ ያዝላቸው ደባቲ ምንምኒ ነጃለተን ሙባረክ ሙሰማ ኢረት ከዲቀባ ወመቀብደን ከሩ ሌን ጫርጉ በርባዳ ነማ ነጃለቱ ሌን ጫርጉ በርባዳ ኢንሻአላህ ሌን አጃኢባ ተኮካነ ሞዋል ሌን ጨጋያ ወይ ስንቱ ቤካ ወርኩዋና ሞ ቢስሚላህ ጀዳ ከርሺ በሬሳ يوتي كاتي مكاكي يانكرسينكم لنبشني براو قبا الله أكبر ما نفجر داوني نماكن نكون واندو جرغا كما قدام وكما دبكم نانغلي الله أكبر بركاتي جزاكم الله خيرا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يابتك رسول الرد عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أبوي تلتو تنجلتني جنة سنتني جارتي كجلتم فوتني جل مكينة بريد اللي يابتني جل أبو شرطو منصوري أرغاز اللي بتتني جل حتى تنفقوا مما تحبون هنگوان جالتني ربي كنتني ملجي ربي سبحان الله وان جالتني هنگ ربي كنتني تملي لن تنالوا البر ولخيرات درسهم جنة أتقبهم طرو متمنيوتين نجار خير يهونه نجار أتاجنيوم إلى الله جل جلاله حتى تنفقوا مما تحبون كم متودوت حد نبرتاج جولاي صدقة سكتارة قول رسول الله جل جلاله ولد صابوج تاريخ لينغرا شو بزيلاي أبا بكر الصديق عمر الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ولدتم ولبيتاج شو قسقسوا عمر ግማሽ ንብረቱን አካፍሎ ይዞ መጣ አላህ አቡበክር ያለው በሙሉ ይዞ መጣ ቀድሞ ደረሰ ዑመር ያ ዑመር አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل بقيت لأهلك في بيتك شيء በቤት ውስጥ ለቤተሰቦች ያስቀረው ነገር አለ ወይ ለኔ አይደለም አና ፊ ምትወንክ እንተ ለኔ ሳይሆን ለሙባረክ الله أكبر بارك الله فيك ربي بركاتي هاقول دنيا تيكي